بله ام دیسا بندکیش دیوانا ملای جزیری بخونن Meynenoşi Şêxê Seranî xelet ew neçûn av Ermenistanê xelet. Meynenoşi Şêxê Seranî xelet ew neçûn av Ermenistanê xelet. Misli Musa ve tecellâya dedî تو دی کانه خطا کانه غلط و ندی بجنا دو دای قیاس حکمت لو چو ی برهان غلط ستوة ليلة يقين مجنون تبان ورنا خيسنا كتب ياباني غليت وقني شاني نقشني شانك ددي ايه قني شانك ددي كاني غليت أزقها ما بحياتي خبشدين خضر باشي شو يا حيواني غليت شانشين الناس قاضايع مقين ضاب بين اندل ببيخاني غليت الله الله شرخ دولا ببين نقطة قد ناكند دوران غليت روش شب هر سيري دي دارات دين ناقرن او سير دوران غليت هون ببين المشية خفضانية هم قران كرخان ونشان غليت دي بسر جاني ممر ود ضامئيخ بشكوين بندا قريبان غليت سر نبي بر كبر زلف عاقبيت از ترسم لشي ماني غليت فهني يا بشر خدولا بإذني نسبة درباي عرفاني غليت نسخي عالم همي عنوانك نقطة يقنابد عنواني غليت والزمو باين مخالفتين برين دانا شكلين دار سكاني غليت دابسان بهلواني مو يكين دست ندي لله ميزان غليت هون بني مشات ايدي صاچكير هم قران كر خال ونشان غليت دست بشكست رقيب ايرو بني
Pişkôvê benda girêbanê xelet wê di densê min gula geş pir xunav heyfa bülbül çû gulistanê xelet hemşe sehva xameyê bû wernemîn ev xelet nagerd dîwanê xelet wê li ser bejnat ev seywan bede werne nadaro ji seywanê xelet kedilo geh can dibê Türkên tetîn nagirin yexma û talanê xelet meşrebê Türkan Fıratûnî girin teşneleb çû terbê ummanê xelet Pırrê hükmet bin li wekfa meşreban kes nedî meyrih te pîncanê xelet Rasayek kanûn seraser nînetî cehrî û pêşîn perîşanên xelet Pak û debع û quvweteke mewzûn dibît da ji sen'et dit bi îdmanê xelet merdumên çavê melek eksa xwedî wek nîşanê mal nîşanê xelet خدای رحمه خود سیدا بکه انشالله مکانی وی جنت بکه آمین والحمد لله رب العالمین